ngiphinze nginamukele kunasi Simo selitulu babukele emakhaya sanibonana sibona namhla kusihlwa siyabona ukuthi ngathi ihlobo lecishe even lonke kanti umoya ungagijima ufike khona ku20 kilometers ngeli hour kanti babukele emakhaya masibukela ngelakusasa siyabona solo kubelesele njalo kanti ngebhisayo umlilo kubonakala lapha eMpumalanga lapha enyakatho Kapa kuleka esifundeni sefle sikhuluma nato tonke sicaphele kuleyo indzawo singadlali ngemililo babukele emakhaya kanti ke masibuka futhi umala kwelive la eGauteng siyabona ukuthi lapha eGauteng lapha eJozi Tawunyukela khona ku21 emva kwamadini ePitoli cela ku4 inyukelo 24 kanti fana hengicela ku1 inyukelo khona ku22 babukele emakhaya sinyukela khona esifundeni salapha eLimpopo musina uhleti khona ku25 blokho ngicela ku4 anyukelo ku23 bokubani ucela ku4 anyukelo ku24 kanye nephela singena khona lapha esifundeni salapha eMpumalanga babukele emakhaya nasehlela lapha eNdansi eMpumalanga phesikhukhuza hleti khona ku26 Mbombela uhleti khona ku21 Caroline cela ku4 anyukelo khona ku18 Emily cela ku5 anyukelo khona ku19 kanye neMukhondo babukele emakhaya singena khona lapha eKwaZulu Natal abavakashela lapha eThekwini lifuthumele ihleti khona ku25 Peter Marisburg uhleti ku25 naye kanti Richards Bay icela ku14 inyukelo khona ku25 babukele emakhaya sila endaweni lapha eMpumalanga Kapa babukele emakhaya lapha asibuka lapha enthatha hlethi khona ku25 Xonxohla kucala ku12 anyukelo 26 kanye nemakhanda kansi lapha eCebeha lihlethi khona ku30 eNtshonalanga Kapa emakhaya lapha eCape Town lihlethi khona ku27 Clean William hlethi ku29 Worcester hlethi ku27 Beckford West hlethi ku25 umephaya sifundeni sefle sikhulu kunato tonke nasinyukela lapha eUppington hlethi khona ku25 Kurumani cala ku5 anyukelo ku22 kanye neKimberley kanti DR cala khona ku4 inyukelo khona ku21 babona emakhaya singena khona lapha eFree State nawubuka lapha eFrankfurt hlethi khona ku21 Bethlehem ku0x ngiyabanza kuleyo ndzawo ushubisa umkanje kanti ke lapha eVelcom ngiyola khona ku22 emva komadina lifuthumela lapha ePorterville lihlethi ku22 nakhona esifundeni sefsegcina bola emakhaya siyabona ukuthi lapha eNorthwest eRustenburg lihlethi khona lapha ku21 Mahikeng acela ku5 anyukelo ku24 iTosca icela khona ku9 inyukelo khona lapha ku22 buka ngathi ngilobole ngiphathana buya lokuhleki nhlweni nanzi lawo nisalene kahle.